Mwandiki mukaru wa ugima wa mwiri wa muingi Mary Muthoni ni ahinyiriirie ikari ya kaunti ya Kirinyaga gukeyumiria kwa uingi utunga President William Ruto riri atanyitwo gukambiriria icera ria gitaru kia Mount Kenya kiumia giukite. Tafadhalini watu wa Mwea, angekorwa mutongoria ni mwitiririe maguta ni Ngai, igana nake wiki atia tutikamuconorithie tutikamwike atia. Akiaria hindi ya mucemanio na atongoria ikiro itiganite wa kwaririra mitaratara ya kuhurana na dawa cia kurefia na njohi cia ibango mwena wa Mwea, Muthoni ni oritia ikari mehuge kuingiria uteti hari icera ria president o undu umwe na kuingiria uteti hari tabarira cia uthii wa na mbere. Akuje huku Mwea tebere alete maendeleo ya maji, mabarabara, mambo ya shule, mambo ya last mile stima, kwa sababu hiyo ndio mheshimiwa anashindanga aki. Na oriri gukoretwo na ngucanio gatagati ga thirikari na mathibitari ma andu kiumbe na maria ma kanitha. Muthoni ni oritie ene mathibitari macio makorwo na umundu hari uheani wa utungata kuri arwaru. Mimi ningewauliza kitu moja watu wa Mwea, mambo ya maendeleo na mambo ya afya tuache siasa nayo. Ukigonjeka wewe, hata kijiji yako imegonjeka. Mtoto wako akigonjeka, hata kijiji imegonjeka. Augite mamwe ma mathibitari makoretwo makiheana ndeto cia maheni na kuga mutaratara wa SHA nduraruta wira, no indi mamwe ma mathibitari maya matire na kandarathi na thirikari, akiuga thirikari ni kuriha mathire mothe. Tunauliza na tunahimiza wale wenye mahospitali za kibinafsi, tafadhali fikiria mambo ya patient, fikiria mambo ya mgonjwa. Mgonjwa asikuje kwako unamwambia SHA haifanyi, lakini ni wewe na SHA hauna contract. Hauna nini? Sasa kama hatujaandikiana na wewe, tutafanya kazi aje? Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi.